palabas sa papagayam dito'y may katalo nga intay pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the first week ini bulan ti Mayo. Ti pagkasalitaan lagip ti napalabas ni Daniel iti Ilocos Norte. Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemy, magkulaunay ngay bagbagada nuan yaman ti inutang mo kadi sumitlang tirumbeng nga pagbayad mo. Ti utang katirumbeng unay nga mabayadan. Nga mapay nga ta nga dali kadi makautang Manong Nemy nga sanda kayat nga bayadan ti utang da. At daman di kitay kastaon iti ragsak na nga nakautang idita natayan dejay nakautangan na. Di kitawanin ti mang singir keng kuana. Ngayon kasanod Manong Nemy. No tayo naganak kat adda utang da kat pumusay da. Asino tagbayad? Diya ka di anak nga mabati? Utang tinaganak? Diya ka di anak tagbayad? May sakmat kada kini kang kanayong nga tundunge kada ito nga programa kat gapo tayo awisyo iti panagsurat mi nga daan iti true to life success story. Makunakmat nga success dito nga istorya Manong Nemy iti dikodan ti adu nga panakasuot ti kaadu nga problema nga dimteng sakbay iti balegi akunanan. Yung sakbay nga nagrugyak Manong Nemy ti agsalaysay nga rugyak ti aglagip kablawan kayo tinagasat ka naragsak nga orasyo dito Action Radio DCJC kastamatan kadagiti amin nga sponsors dito nga programa. Dagiti dumrungeg ka nagbuybuya na naruna kang ka Manong Nemy nga sikat itimun dito nga programa. Imbang oras tayo amin nga sangapan na kakabsat. Kastiman tinarugik napilik nga pangrugyan dito ipakasalitaan. Matmatahin ni Daddy Manong Nemy idagpakada kaniyak. Matmatayin idi taibatinan ti mauding nga bilin. Nagsakit, nakasaksakit nga awaten. No pumusay ngagpakpakadan ken ka ti patpatig mo unay iti biyag ken mangipatpatig unay ken ka. May sangina. Nga awa malapulos tinakitak no asino ti inak ken diya kamo ura inagan na lakuma ken diya kamo Manong. Nakapagturposak idin iti kursok ng electronics engineer. Idi talaga nga saan nga kabailan pa'y ni Daddy ti sakit na nga liver cancer Manong. Duwa kami kini Melissa nga kainayat ko ngagpadpada kami nga nagraduar iti padpada nga kurso. Rugya mi kumanteg trabaho Manong Nemy ta naipasami ngagpadpada ti board mi. Ngayon customer ngagpakpakada ni Daddy. Saan kunak ngagararubos di kitiluwak? Saan Daddy? Sana kapanahon nga may mesa. Sana kapanawan, Daddy. Lumaban ka. Nagkararagtagin yung abot Diyos nga sapay kumata manayunan ti adupay nga tawin ti biyag mo. Manong Nemy, iti sakbay nga graduarak iti high school nataningan idin ti biyag ni Daddy. Iti maduktalan nga daan ti liver cancer nagpapaagas ngem ko na ti doktor nga duwalaengen nga tawen. Isulaeng ti tani ti bihag ti amak. Ngem di magpintasan na Manong Nemy gabot adda kwarta ni Daddy adda kwarta mi. Tada idi negosyo ni Daddy Manong Nemy nga electronic supplies and repair shop. Naganar Daddy Manong Nemy nga negosyo na kata dito iti tinangalaan na ti kwarta tapos nikastakat umatidugpay ti biyag na. Ngem nalugi Manong Nemy ti negosyo na. Ta dito iti tinangalaan na kadigidi astos na tapno manayonan pa ti biyag na.
Awan idin ti negosyo ni Daddy Manong Nemy electronic supplies and repair shop ngem nakapag-recover. Napalabas ti doang atawin at dapay lang ni Daddy ken si malungat. Ituloy na matlaing Manong Nemy ti nagnegosyo imutang kalbasan na nagnegosyo napasubli na ti kinasikat ti negosyo na nabayadan na ti utang na kadada inusar na panang paadal kanyak tapno makapagturpus sa kiti kursuk akas iti kurso na nga electronics engineering. Iso nga di duwang tawen Manong Nemy imbaga ti doktor nga taning ti biyag ni Daddy nagbaling nga pito. Ngamita Manong Nemy agpagpakada maten nga mangibadbatin ti daodi maudi nga bilin. Nga tinegosyo na Manong Nemy iti may kadwa gundaway kat nalako na nalugi nailako na pa'y Manong Nemy pati balay mi kat tilayangan daan nga kotsek Manong Nemy tinabati na nga ipatawid kanya. Pasensya ka na nak no tilayang daan nga kotsem ti santa nga nailako iti pa naggastos ko iti pa nakapaagas ko kumamanin. Ngam da ito siguro tinito di nga panawin tapno aginanakon. Kat sa mo nga baybayan ti bagim saan ka ko mga maitulad kanyak. Melissa, Sir ka di palang tiawag mo kanyak tas saan ka nga sigurado nga takay ito kinitanggal ti agasawa. Ay, mga asim tasamunto ko mga isinsina ti anak ko nangro na ita taarig na tagpalpalama sambo ko mga isinsina ti anak ko saan munto ko mga saktan ti anak ko saan to ko mga maitulad ni Daniel kaniya. Manong Nemy saan to ko mga maitulad ni Daniel kanyak. Dahil tating ko na uno empati ni Daddy abilin kani Melissa. Kas tama timbaga na kanyak na sa anak to ko mga maitultulad kang kuwana. Asino kami ni Daddy? Apay nga awan ti asawa na. Apay nga siyak laing dadakang kuwana. Kasano? Inlawlawag na dito idi Manong Nemy idi addan nakam ko. Apagraduar ko Manong Nemy iti elementarya idi sungbatan nan di saludsud ko ken kuana. No apay nga awan ti inak. No apay nga saan nga gasawa. Tapno anto ko maading ko. Ano nga amin tinapaspasama. Rinogyan na idi Manong Nemy tinangitsalaysay kanyak noan niya itilagip tinapalabas ni Daddy. Nga ididayta nga panagpakpakada na subyan namanin Manong taglagip. Inlawlawag namanin kanyak nga insalaysay. No apay akastoy kan kasjay. No apay nga awan ti inak. Kan no apay nga imbilin na kini Melissa. Nga sanak to kumang isinsina. Tadi na kayat nga maitulatak ken kuana. Kablawan da kayon papagaham na may kaduan nga 30 minutos sa paset ti programa LAGIP ti napalabas. Ito nga malem ti Miyerkules papagaham 3 ti mabilang iti bulan ti Mayo. Happy birthday once again kani retired Bishop Flor Alcantara dita Sideg Pawilos Norte. Happy birthday kani Sunny Santiago dita California. One data Las Vegas, USA, from your loving family, kapamilya Mario Canibibe Santiago. And happy birthday kani Abalayan Oscar Gawiran iti Kabungaan, Lawag City. Pagayam sagbay nga iti itultuloy nga ibasa ito'y lagip tinapalabas ni pagayam dengan Daniel iti Logos Norte. Hindi agawan karagin at unang sponsors ng paggapuan iti weekly and monthly prices. Agawan tayo iti Chinox
roasted chicken, fried chicken, chicken sisig, ken liempo. Mapapatsino ka sa sarap na imas, nananam, kabaylam ti presyo na sublya-subyanam numaramanam. Iti sulso na branch masarakan nyo ti Chinox, iti barangay Juan along the highway, sulso na Ilocos Norte, abay latat Palawan na pawn shop. Ag-text kayo, no tumawag kayo, no ag-order kayo one day before. Iti CP number 0916-445-0714. 0916-445-0714. Kablawan tayo ni Danny Magaway dito Hawaii, kastamatan ni William Magaway kani William Mukubo dito Hawaii. Happy Wansing. Thank you kini Kapitan Sunny Galam and Mrs. Ninfa Galam and family di Barangay Otso Bacarail, Ilocos Norte. Kastamatan kablawan tayo ni Nanan Lita Galam. Kablawan tayo kanaragsak kapanagdangdangan ha. Thank you kini Kagawad Orlando Tumakder di Sitio Bangsirit, Barangay Kapusligan, Bacarail, Ilocos Norte. Kada iti amin nga kabaranggayan kan padang opisyal iti barangay ni Kagawad Orlando Tumakder. Kumusta kayo? Happy listening. Kas kada Kapitan Ray Makuray ni Kagawad Rodrigo Bobby Corpus, ni Chief Tanon Jonathan Magaway kani Gina and family, da Joel Alalano kani Lydia Alalano. Thank you and happy watching kani Sita Delia Mateo Garcia dito Australia. Thank you and happy watching kani Rosita Ibusca iti Canada. Thank you and happy listening kada Nena Patricio kani Sanyata Rosales iti Lawag City. Nena Patricio kani Sanyata Rosales. Thank you. Kaya kastamatan thank you iti JR Game Farm iti Botong Lawag City. Kukuha kini matmatunan ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii. Ni kumpadre Aurelio Fiesta Jr. Happy watching kaya kumpad. Iti JR Game Farm iti Botong Lawag City. Thank you. Dagiti kapapagayam, dagiti na unay sponsors tayo. Nga mangmangtad iti premium kada iti weekly kan monthly prices. Kapalawan teman tinaragsa ka pa nagdingdingeg ni Nana Maming Agono di Kabululan Bakara. Kastamatan and happy watching kani Erlinda Pante Rosete di California kumupkablao kani taga Jaton Alvil Vintar kastamatan ni Taablan Burgos. Once again, happy birthday kani Nana Maria Pante Intunosingo. Nagkapo kani Erlinda Pante Rosete. Amalawan tayo, tinaragsa ka pa nagdagdagay ni Kapitan Romeo Makadangdang dito Tuburan, Bacarail, Ilocos Norte. Stabatan kini Mami Marciana Arellano, kini Jocelyn Bumanglag, ini Barangay Otso Sarat, Ilocos Norte. Kumusta kayo kung Ninila Arellano dito sa Seattle, Washington. Once again, kadagiti amin nga mothers, dagiti amin nga inat intero nga lubong, happy Mother's Day para intuno Domingo. Ayan. Niya pa kumpadre Amante Pagaragan, kasnatan kini Erlinda Pagaragan, John Dahilig Pagaragan, ni Marlan Ding, kini Noralyn Herrera, ni Rona Agaran, kasnatan kini Patricia Herrera. Da Mr. and Mrs. Antonio kini Valeriana Pascua, ni Shelito La Cuesta, kini Obreros ng matmatunan ni Marites Ramirez, kini Manang Berlin na Pagaragan ito Busag Badog, Ilocos Norte. And belated happy birthday kini paring Rogelio Boy Baldonado. Thank you. Inagarotan ituloy papagayam ng ibasa. Na ito lagi tinapalabas ni pagayam tayong Daniel iti Ilocos Norte. Adu nga sakit ken panagsagaba ti sinagrap idi ni Daddy Manong Nemy. Ubing nga naulila ademang. Ngan babaen itinted ni Apo Diyos nga sirib gaget ken laing na. Nabagbasa na Manong Nemy ti bagina. Babaen ti kunada nga working student. Nagraduar ni Daddy Manong Nemy iti kas electronics engineering. Inisakbay nga nagraduar Manong Nemy iti kolehiyo ni Daddy. Naadaan iti first love. Daytoy Manong Nemy ti muna pa nagsagaba na. Tagal pa sa nga nakapagturpos da iti first love na napanagtrabaho ti adayo ti first love na aging ka nga nanglipat isuna. Dede ka no Manong Nemy ti muna pa nakasugat ti puso ni Daddy. Babae ni ti maysa nga babae nga saan nga nagbaling nga napudno ken kuano.
Nagtrabaho idi ni Daddy di may sa kumpanya Manong Nemy, kumpanya Signant Electronics. Kahit kapotan na laing ni Daddy Manong Nemy. Nahirapin na idi di nagnegosyo. When? Agtrabaho ken agnegosyo. Agnegosyo ko na agsipod ta. Malaksid nagtrabaho na daniti electronics supplies and repair shop. Nadan man idin ti kayan ayat Manong Nemy para ti may kadwa gundaway ng ti makadakas. Kat nasaktan manen. Tamalaksid kano ken kuana kadada kano pa sa bali nga lalaki ti biyag ti second love na. Imagine Manong, ag-date da kuma iti second love na ita. Sumarunongal daw adamat sa bali nga ka-date dahil nga babae. Nasaktan manin isuna Manong Nemy. Kinidit adda na progresyon ti negosyo na Manong Nemy, tagding negosyo sakit adda pa'y trabaho na Manong Nemy kat nangato ti posisyon na sa addan bukod ni papa wano ni Daddy nga balay Manong. Adda empleyada na Manong Nemy nga inarem na kat napasungbat na para ti may kadwa nga panagaya wano may katlo nga babae ti biyag na. Nakasaysayat idin Manong Nemy ti amin kabot na makapagtinulong na iti third girlfriend na iti negosyo. Taiso iti nagbalin nga assistant na. Kaniso ti makaamo iti negosyo no kasta nga awan ni Suna. Ti makadakas Manong Nemy. Nasaksakit manin tinapasamak. Taradya mapagtalkan na nga lalaki iti negosyo ket isumit. Iti mangkalkalong Manong Nemy iti nubya na. Manong Nemy nasaktan ti kasta unay ni Daddy. Awan din ti panagtalik na kadigiti babay. Iso nga saanin nga nagayatay. Ngam kasapulan na ti anak. Kadgaputa adot kwarta na Manong Nemy imanugot ni Daddy iti jay na kengkuana. Nga pumutot iti babae nga nakasagana nga paka-injeksyonan ti sperm cell na. Ngam napasamak lang daytoy Manong Nemy sa jay Amerika. Napan kano sa Dya Amerika Manong Nemy ni Daddy tapno di kasta kat may sayangkat dati ipagbagadang IBF. Ti sperm na kat may inject iti babae sa Dya Amerika. Iso nga idadan puot ko Manong Nemy. Amerika ti ayan ko. Wen, idadan puot ko. May sak nayanakak diti Amerika Manong. Ngayon nagtawanan ako ni T12 Manong Nemy dito metlaing Pilipinas iti nagturpusak iti elementarya. Ugali ken aramid metlang ti mais sa Pinoy Manong Nemy tinaimula iti panunot ko. Iso nga nagtawanan ako Manong Nemy ti 12. Iso na idin tinangrugi nga insalaysay kaniyak ni Daddy. No apay nga dabalay mi nga napintas. No apay nga napintas ti trabaho ken negosyo ni Daddy. Ngem apay nga awan ti asawa na. Apay nga awan ti ina. Inlawlawag na Manong. Nga dinaamam mo na si sino tinangipas ngay kanyak. Iso nga awan ti maibagana no sa sino tinanang ko. Manong Nemy, maudi nga bilin, maudi nga panangistorya kanyak ni Daddy, no apay nga nagsagaba kabukinayat, no apay nga saanin nga nagasawa, ken no kasano itatataod ko diti lubong. Agi na nga namin pinsanan Manong. Iti kabigatan na ready, nga panangibagana kadagiti maudi nga bilin na. May sabi nga bilin na Manong Nemy, asigat to kano, ni Tito Marco tada kanu utang na ken kuana ket dagiti utang na Manong Nemy syakto kanun ti agbayad no sa sino dagiti umasideg nga mangipakita ti utang na ken kanyak isunto kanu ti bayadan
Ngem sa dinot pangalak ti pagbayad ko. Kasano nga sangwag daytoy nga kinapudno. Awanin. Gabot ti kabigatan na natahin ni Daddy Manong Nemy. Ado nga luha tinagarubos kaniyak Manong Nemy maysak nga lalaki ngem siyak anawaan kat patpatib ka rin ti pakinakam babaen ka ni Melissa. Melissa, sakit unay nakasaksakit dito nga napasamak. Kasanang tibiyag ko itantawan ni Daddy. Awan balay mi tinail ako. Tilaing daan nga kutsik tinabati. Sa dinun ti pag naidag kalbasan nga maitabon ti bangkay ni Daddy. Kasanong ti biyag ko. Kasanuak nga makabayad ti utang ni Daddy kadagi ti nakautangan na. Awan ti pagdanagam kabutad daak kaduwanak katong parik ti bili ni dating mo. Nga saan ka baybayan? Tapno saan ka maitulad ti kaskengkwana. Nga ado nga sugat iti puso na. Gapo ka naging babae. Agyamanak Melissa. No awan kan, jak lamon. Kaslakayat ko kumamat din ti matay. Imbubus ko pa na minsan Manong Nemy na kita ado nga luwak edi ita itabon mi ni Daddy. Wen Manong, kadgabot at damat sang kabasit nga makakwarta nga nagapo kada kita imarayat nga mabuloy Manong Nemy nga gagayyem kan nakautangan wen nagiti nakautang kini Daddy iti imbaga nakin. Nangala ko Manong Nemy ti pagkasaraak wen nalakabag kasaraan kat sadya nga grubwatak ngagsakay iti kotsek nga daan nga mapanan nagsapul iti pagtrabahuan. Ngam sana nga dagos Manong Nemy nga nagtignay gabot kasladyak among irugi ti amin. Ngam babayan ti panang dagdag kaniyak Manong Nemy ni Melissa. Daniel, tulungam ti bagim tapno adamat mauray mga tulong mo kanyak. Kan tulong nga gapo kinapot Diyos. Taorin imbilin kang ka, uno imbilin kanyak ni Daddy nga saan ka nga baybayan, nga saan ka saksaktan. Nga kastoy matlatan ti mapaspasama. Agtignay ka, agmubaan ka. Ha? Tapno makabayad ka kalagi ti utang. Timbo na ngay naramid ko Manong Nemy na panak itayan ni Tito Marco. Tayo din nakamansayag ni Tito Marco Manong Nemy, wano nakamansayag ni Daddy adda idi Manong Nemy ni Tito Marco. Kat na ibagakang kuwana nga isundo ka no ti umuna nga silgak kasbilin ni Daddy. Napanak Manong Nemy ti pasdik ti negosyo na akasmet iti negosyo. Daddy Electronics Supplies and Repair Shop. Manong Nemy kasla din amam mo. Sino ka? Tito, siya ni Daniel. Ti anak ni Daddy. Daddy nga nagbaling nga busyo. Nga nagbaling nga empleyado kayo. Ay, Daniel. Oh, kumusta? Umayak tap nung sumre ka kiti trabaho. Tito, trabaho, ay awang bakante to eh. Awang bakante. Yung kariyo edit ito nga, kuha, umayag dito. Wala nga awang bakante. Sa may sa, tito, imbaga ni Daddy edi nga, ada utang nyo kayong kuha na. Siya? Nakautang nga kinidading mo? Saan nga po nulita? Kinapudno na. Isut ada utang na. Dito dading mo. Kasano ko matito? Hello, Mika. To opisina. Tagtugaw ka. Taibagak ilawlawag ko keng gati amin.
Dinangag ko nga rod no kasuno Manong Nemy nga ibaga ni Tito Marco nga imbes nga isot nakautang kat ni Daddy kanot nakautang. Idinto nakalawlawag tibilin Manong Nemy ni Daddy sagbay nga natay nga dautang ni Tito Marco. Siyak idi timatalek ni Dadim. Siyak ti kang runaan nga nakatultulong kang kuwana. Nang runay dag problema ti kwarta. Kabot ti sakit na. Ti utang na. Kat saan ngustro nga sweldo ti pasoldo na kanyak. No mano nga tawan? Ha? Nga saan gusto ti pasoldo na kanyak? Kat gabot tawan sabsabali. Okay lang ko na. Sa ita? Ibagam nga nakautang kang kuwana? Isot nakautang. Gabot saan gusto ti sweldo ng pasoldo na kanyak. Awang harti may tulong yung kanya, Tito. May tulungan niya. Sa pulik ti trabaho. Naggraduara ko ni Tia, Electronics Engineering. Kaya nairwan ako pa yung board ko. Kada kayo di mo na nga sigag. Ay, awang bakante ko nakmet. Awang bakante. Kaya mabali mo ti pumanaw. Kaya saan ka doon nagsubsubli? Tanong agsubli ka. Baka sikat singrek. Gabot sikat ti nakautang. Ni dating mo't nakautang. Kaya saan ka tirubay kagbayad. Manong Nemy na sakit para kanyak tikas di nga panagsasao ni Tito Marco. Pinagbalinan nga ni Daddy ta nakautang irinto tem nakalolawag idi nga ni Daddy imbaga nga ni Tito tinakautang. Manong Nemy dakkel ti pamatik nga utang nga nimbaga naken ni Tito Marco ka ni Daddy. Ngam tinakayatin nga magbayadan kabutaw maten ni Daddy. Maysa mangsapul kanya ken mangipakita Manong Nemy noan niya digiti utang ni Daddy. Nakadaktak Manong. Saan gumanin ti bihag ko tapno mabayadak na kita. Ngam no kaya tiyong makabayadak. Urayan da ka makastrek at trabaho. Basta sa mo lagi di pagtalikodan, Mr. Ramirez. Saan ko pagtalikodan, sir? Gabutan na lawag met. Nga da pirma ni Daddy tita. Kat nalawag nga utang na. Kadore no, lakayag dun ta, isuntupay lang ti ibayad ko amin na awan maramid ko. Imawang pagtanagan nyo, ti utang katrumping nga bayadan. Bayadak, tasyak nga rutin ay karingang bayad ti utang nagiti amak. Dididadin ko. Urayan yung lain. Tano madamag yun nga dabag trabahuak. Kat umay kayak singil. Taora ang mabati kanyak. Basta marugyak dagiti utang ni Daddy. Kinunak Manong Nemy ngin sumpat. Nag-applyak tinadumado ang kumpanya Manong Nemy saknant electronics aging kang adan ng tawag kanya. Mr. Ramirez. Daniel. Yes, sir? Mabali mo tag-report into no Lunes. Inuto ang kumpanya nato, sir. Imbaga na. Thank you, sir. Thank you. Kasta ko na matiragsak ko Manong Nemy nga nag-report iti kalulinasan na kadito ko nga namamo Manong Nemy ni Mr. Mendez. Siyak ti matalag ni Big Boss. Kad ni Big Boss nang ibilin kanya nga tawagan ka tapno alayin kang empleyado. Apeng aming na siyak ti kinayat you, sir. Dito idi ti dati nga nagtrabahuan ni Dadim. Dito'y mati paggapuan ng pagkatkatangan na kaniti supplies na. Kaya itinegosyo na nga electronic supplies and repair shop. Dahil na itulong ni Daddy mito na ito kumpanya, hindi andapay lang nagtatrabaho. Kaya't nga bigbigan ni Big Boss, dahil nga utang na yung baganakem, iso nga kahit nakalain. Kaya't no nalaing ka kas ka ni Daddy, sigurado, nangatit posisyon mo. Kandakkel ti masweldom. Agaman ako, Mr. Mendez. Kahit ko kumakasrita mismo ni Big Boss. No, isudetan ni. Sir, isudetan ni Daniel. Oy, Daniel, kumusta ka? Kaya ingas mo di Daddy, ma. Ala, sumunod ka kanyak. Ito yung panakob sinak. Taado di kita nas ka napagsaritaan ta, Daniel.
Karon papagayam iti maudin nga 30 minutos sa pasyat ti programa LAGIP ti napalabas. Ito nga malem ti Miyerkules papagayap 3 ti mabilang iti bulan ti Mayo. Once again, happy birthday kani retired Pisha Flora Alcantara dita Sideg, Poway, Ilocos Norte. Happy birthday kani Sunny Santiago dita Las Vegas, Nevada, USA. Kaya happy birthday kani Balayan Oscar Gawiran iti Kabungal, Lawag City. Papagayam iyawis mo rin ti panagsurat yung iti programa tayo. Lagip tinapalabas kaya ito Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2023, True to Life Success Story di kiti sapsapulan mi. I-computer yo sa iyo isan iti email address nga nemiruiz@yahoo.com nemiruiz@yahoo.com ti pagisendan nyo 2,500 to 3,000 words ti katindog na papagayam. Ilan na duty pod nung anagan kan Andresyo sa iyo ibagati off the air no diyo kayat nga may patangatang kahit mga ramit kayo ti alyasyon. Kaya pasurot kayo kanang itay pictures no voice clip tapos no adad nga napimpindas kan na adad nga magpatalget ti kinapod no ti istorya. At lagnagipan nyo adan upat nga grand finalist tayo. Kahit no makaugkon tayo iti 11 nga grand finalists. Intay to i-replay di ito yung grand finalists. Tapno madan iti mapreskwan ti panunot di kita board of judges tayo. Kat pilyan na ti grand prize, wano grand winner. Ngumawat iti 50,000 pesos nga grand prize. Ken 2 consolation prizes. Manipod ka ni Reynaldo Ray Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Ken tilagip tinapalabas dito Action Radio DCJC. Papagayam, nagkita dumapang intay kablawan tinda pa nagdagdag. Kablawan naman ni Kapitan Miro Galasinao dita Pulangi, Bakaray, Ilocos Norte. And once again, kada kiti kakabagyan makamamo kini Tata Arsenio Galasinao iti Bugas Pulangi, Bakaray, Ilocos Norte. Into nibigaten iti panakaidulin iti bangkay na. Kaya, into nibigaten iti panakaidulin iti bangkay ni Tata Arsenio Galasinao iti Bugas Pulangi, Bakaray, Ilocos Norte. Kablaon tingaw di kita tagabugas, di kita'y anak, kamanugang, apuko tituod, di Diyos talwad ng Arsenio Galasinao. Ni Arnel Sambusunido dita San Juan, Ilocos Sur, dita Barangay Sawang San Juan, ni Kagawad Rogelio Quillo Balcobero. Agraman di kita anak manugang nga apuko da kini Janet. Ni Janet dita basement, sa tawad kini Juicy, dabong kini Chubi, ni Comadre Basyon, ni Christy de la Cruz Ancheta kini Malin, agraman maten kini Kagawad Hill Castillo dita Lao dita Tiandan. Ni Lubi Bagawisan Dagyo kani Johnny Astamata kini Makmak, ni Nena Dagyo dita Duro Ganagan, ni friend kani Susan Bagawisan, Compadre Andring, ni Comadre Eli Bagawisan dita Kasilian, ni Sis Ninfa. Kastamatan iti pamilya ni Roman Bagawisan, pamilya ni Enal Bagawisan, pamilya ni Renante Bagawisan, kastamatan kani Dominador Tugib dita Makatkatag Bagsingal, Ilocos Sur. Pamilya ni Amy Sabuyas kini Melanie Bagawisan. Hindi na mapagayam, dikiti antay kinablawan ni Nestor Aligado, gramamatan kini Antonio Bubut Basena de Salbang Paway, ni Orlin Bagayas and family. Ni Engineer Larry Visaya Tumakder, aka LBT, Kenti Pamilyana, di Tadiriki, Davila Pasukin, Ilocos Norte. Da Kagawad Elizabeth Palalay kini Eddie Palalay di Distansya, Dorben kini LB Odaondo, ni Adel dito Tiandan ti Pasukin, kastamatan ni Manong Urbano Lagwatan ti Paragata Pasukin. Inagarotin ni tuloy papagayam nga ibasa dito lagip tinapalabas ni pagayam tayo nga Daniel iti Ilocos Norte. Nakaragragsakak Manong Nemy agsipud tadagos nga supervisor intended kanyak ni Tito Danilo nga aking kukway ti kumpanya supervisor nga dagos Manong. Diyak ko makayat iding awaten tawang pa experience ko ngem kinunana kayam dayto Daniel. Agtalaga kang kakas panagtalag ko kaniti dadim. Kayam.
Kasta ho ning ortiraksak mi, iti kayan ayat ko nga ni Melissa, Manong Nemy, ket nag-date kami kaniti umuna nga bulan ti panagsweldo. Liniklikak pa lang di kita aksingin ito utang, nag-date kami pa lang ka ni Melissa. Nag-date kami, Manong Nemy, nga nag-dinner date, kalpasan na nag-check-in kami ti hotel. Kamasan-san mit daytoy nga raramidin mi Manong. Uri nagsaksagawis yung nagpadpadatrick namin kani Melissa. Takas la kabarbaro ni ayat kada kami. Nakaimimas, dagiti bibig na ang enak na namin. Nagpindas ka danggan, dagiti asog ka na ring na. Nukas na nga adda, dagiti bibig ko ka dagiti duha mansanas, iti parugong na. Daniel, kasla awan, timadi nga napasama kita napalabas. Uy nga rod, kasla awan, tipimusay nga amak, kasla sana ka nagsakaba. Baro nga biyag, baro nga namnama, sapay kumatasanak to maitulad ka ni Daddy. Saan ganto nga baybayan, si kanto lang tipatpatig ko, Daniel. Oh, Dan, oh, Melissa, Daniel, oh. Nagtulag kami kini ni Melissa, Manong Nemy, ngagtipon ti sweldo mi. Kat kapot dakdakkel ti sweldo Manong, dakdakkel iti bingay ko, iti nagatang nga lute, kalpasan nakit na ipatakderen ti may nga balay, nga pag naidan ti agasawa ken mabaling nga taluging gana ti limang anak. Ti daan nga kutsek na pabarukon Manong. At nagiti utang idi ni Daddy, Manong Nemy, ininot matlay nga nabayadak. At nasaway na wanin ti utang ko. Ta nakapatakder kami nga agpadpada kay ni Melissa iti bukod min nga balay. Kaya gabot na mahirapin ko mat Manong Nemy iti agnegosyo. Tinulad ko di papa, wano di Daddy. Nangipasday kakmet lang Manong Nemy ti kas iti negosyo di Daddy, nga noan niya tinagan na isumat timpanagan ko. Uwen Manong, dance, electronics, supplies, and repair shop. Dance ko nagtandaan tinagan di Daddy. Ninayunan na lang Manong Nemy ti IEL tap nagbaling nga Daniel. Ngay sudayta tinagan ko. Nagtrabaho ak Manong Nemy akas supervisor tinadumado mga sangat ti kumpanya ni Tito Danilo. Kat ti asawak Manong Nemy kabote electronics mat isuna ison tinang manage iti negosyo. Iti talon nga sanga. Iti main branch ken kastameten kadigiti duwape nga sanga Manong Nemy. Sakam nagkalay sa Manong. Ing grande nga kalay sa ket ni Tito Ninong Danilo nga aking kuha ti kumpanya Manong Nemy ti kangrunan nga ninong mi. Ket kastahon iti ragsak ko, ragsak mi. Na, no si biyag kumapilita ni Daddy, iso ko man ti kangrunan nga maragsakan. Siguro, Ninong, saan nga kasto tinagbalinan mi no, si biyag kumapilita ni Daddy. Nga tikit mo sa ami ko man napukaw ti family house mi, uno balay mingin muna. Sa bagay, gusto ko na. Kaya ko na nga da plano ni Apo Diyos kadigiti para sa anak. Kaya sabi ko Daniel, tasang ka nga maitulad, kadidadadim kadigiti napait nga napalabas na. Sa anak to maitulad, Ninong. Gabot na may salang ti babae ti biyak ko. Akasmat ka ni Melissa. May masaklay nga lalaki di biyak na. Sana kas idi ni Daddy. First love na. Nagayat ti sa bali. Second love na. Malaksid kang kuha na tapay sa bali. Third love na. Mapagtalkan na pa duwa nga empleyado na. Ti babae nga nangitalkan na ti negosyo ken ti lalaki nga mapagtalkan na. Liplipo dandamat ni Daddy. Kada iti kasasakitan nga paset ti bihag ni Daddy iti napalabas. Ken saan nga nadaan ti asawa. Ngam nadaanak nga ina ay anak na. Nga tsaka mo nusun ti inak. Iso nga nagasat ka Daniel. Kat doan yaman ti araphaap di Daddy kang ka. Iso ko matitunuyam.
Agragsak kayo, agpinatag kayo ng agasawa, itultuloy yo, tipintas di negosyo, kaya trabaho yo. Kaya aganak kayo ti ado, tapno, ado ti kasukat di dadyo. Umunahin ti talo ninong, unusan, kat 5 nga anak. Aging ga Manong Nemy, kangas taon ni tiradan nga ragsak mi iti asawa. Ini padamag ni Melissa, Manong Nemy nga adda nagpitpitik iti saklot na. Oh, may sakon nga ama. May sak mo tinina, sweetheart. Kat maragsakan ako na May sakon nga ama. Nga amok na sino, tiin hatirak ko. Ay sak nga ma, nga andaan iti asawa. Malagi pumanin ni dading mo. Siyang kuntupulos malipatan ni dading ko, sweetheart. Adalata kang kanayon iti panunod ko. Tunggalag trabaho tunggalan yaman teramidek. Adalata nga may ibod-ibodi ni daddy. Agsipod ta. Iso ta idol ko, ni dading ko. Iso ti kahit mga tuladen. Iso ti kahit ko nga tuladen iti negosyo. Yung ti love story. Hindi kahit nga tuladen. Kapota sa anak to may tulad kang kuhana. Kapota sa anak to nga isukat sa ngadi. Sa anak to nga liputan. Sa anak to nga saktan. Nabibiyapi nga sikat imang lipot amang sakit kanya. Daniel, imidisyak. Iti mang tadkang gati problema. Yaw patpatik ka hunay-hunay. Kadua ka iti plano iti biyag ko. Agkadua ta. Nembilagyan pa nagplano. Iti 2, 3, aging gati 5 anak. Naipas ngayon ni Daniel Jr. Manong Nemy kita kaing ingas launay da di papa. Kuma, kat Dan tinagan na. Sumaleso. Dan kan Daniel. Uno kasto yan. Daniel Dan. Daniel Dan Ramirez Jr. Di dapat ngarod ka dadamat Daniel Dan tinagan mo. Di pa balbaliwak. Tapos na adalat ni daddy. Mano pa yung anak tiket mo? Nagaramit tapay ti adi na. Uy, saan pa yung mabalin ita? Inam ka nung bulan? Nagbayagan. May saan lang nga bulan mabalin eh. Igang ka Manong Nemy nga iti may sangal daw nga pa nagbapok nga napan nag-supervise kadig na dumadong nga sanga ti negosyo ti kumpanya Manong Nemy ni Ninong Danilo. Ini ta magadanon nag iti paset na ngayon ti warehouse nga babantayan ni Mr. Mendez nga isu Manong Nemy iti manager iti warehouse. At kasasalita medyo nabaharan sa diskusyon da. Nagibiyag siyempre. At dati babae Manong Nemy ni Mr. Mendez. Excuse me, Mr. Mendez? Ay, sir. Sir Daniel, gagayyem. Ito di problema dito. Sino ti... Kapag isumot nga tumaliyaw kanyak Manong Nemy ti kasinsin kadisdisting ko tir. Kasasalita ni Mr. Mendez. Kaya't malasin ko lang nga malasin Manong Nemy da ito nga tao. Ni Tito Marco. Tito Marco? Oh. Daniel. Daniel iho. Si kagayem. Apa nga dakad doy. Dito yung pagtrabahawak. Hindi sandak nga inawat. Dito ayak nga nakastrek. Supervisor nga dakos. Ganapod nung daking kuka dito ito yung kumpanya. Tito kat ninong ko
Ninong mi ti kasar ni Melissa. Oh, nagkasawa kay gaya man. Sabi nga, saan nagbalapin ng ganyan? Nagbali na kumamot nga ninong yo. Awan ti sabali ka na kami kaya di dadim. Amom deta. Siyak tinatalag ni dadim idi. Kaya kiti negosyo na, iti ta simurumanin ti sakit na. Diyak manipatan deta dito. Sika kumatipan na ka di ko nga second daddy. Sika kumati kasukat na pan nakaamak. Ay, huwag ngayam. At ay di ba kanten? Diyak ba't masarakan di cellphone number nga intin mo kanya kisungat sangkan at awagan. Pinasan nagman na pinaspasyar. At ito, sangan iti atisyo. Diakon kali kaguman ti sumrekpek ang kati trabaho. Gabot na nagpinis trabaho, supervisor. Kaya na damat negosyo mo, kasi iti negosyo yo. Nga, pinatagdar ko man lang ti dati nga negosyo di daddy, ti dance, electronic supplies and repair shop. Oh, kasta? Nga ti asawak ti mga manage. Adaanin iti limang sanga. Uy, nagpitis kayo di biyag mo. Daniel. Mr. Mendez, na nga dito problema dito? Ko, sir. Dahil ko na. Nga, inaramid da. Kat saan ko ba't kakayat nga awatin nga katangin kapat ado mo tinaka-stack ti kasta nga trabaho. Kung amin kasapulit ti kwarta, Daniel, susung katangin nyo kumahan ulit kat nalaka nga presyo. Dapat nga sa mo katangin, Mr. Mendez. Sir, inawid nak Manong Nemy ni Mr. Mendez. Imbaga nang isuda ka no timang supply ti kumpanya kadagiti defective nga items. Oh, masapol nga rod nga samong at gatagan. Ipilit ang rod, sir. Siya akong timaka mo. Tito, I'm sorry. Sa mi kaya nagatagan di kitila ko yun. Kasapulit ti kwarta, Daniel. Pangasim. Babang pangrapa kon. No saan yung gatagan data? Awan din pangalaw ko tinegosyo. Iso nga pagpakasyakin ka, Daniel. Pangasim. Mano ka diti balor na. Kan mano ka diti bagbagam nga utang. Daddy kang ka. Jack mabilang. Mabilang. Nirawar ko Manong Nemy ti check booklet ko. Nagipatahaklatan Manong Nemy naman o. $500,000. Tito, daytoy. Umana yung data? Umana yung bayad dito. I-deliver ko, i-supply ko kada kayo. Saan nga bayad daytoy? Utang di daddy. Tapnawan ti pamparunuto nga utang mi. Sige, alam nyo rito siya sa aming alam dayta, iyawit mo. Kapag na di mi kayat nga maitipon di kita. Kadagiti genuine kinawan debekto ng produkto mi. Manong Nemy ti ammo kidi kaday din ti maudi nga managkita mi kini Tito Marco nga nanginsulto kanya kidi kan nangibagang nga si utang ni daddy nga imbas nga sunat adda utang na. Ti ammo kadisot maudi nga saan. Tadi so ang perag dito'y balay Manong Nemy. Huwag si Dart. Ni Tito mga Marco. Yung may nag-aplikar ang nagtrabaho ito yung kumpanya tayo. Tinegosyo tayo. Kaya dapat buhos ko doon nga negosyo Nalugi. Kaya nag-ordintad mga posisyon. Kinayat namat repairman. Hanya? Ni Tito Marco? Inalamakas repairman tayo? Kinayat namat nata. Nakapimpiman siya. Nalugi namin pinsan. Napukaw na't negosyo na. Pati pamilya na. Napukaw na. Pati pamilya na napukaw na ako na Manong Nemy ti asawak ngamda kami na nayunan petanak bigat nagbaling nga talo nga talaga. Napaadal mi ida Manong Nemy aging ka nakapagturpos da at kinayat da nga trabaho. Kayat da nga kurso
Adamat lang timawid ka na kami agas electronics engineering Manong Nemy. Dito na doktora ti maysa ken nurse ti maysa. At daitan pamilyada sagdudwada ti apo ko mi Manong iso nga inem dagiti apo ko mi ken Melissa. Dahil baligan Manong Nemy idi a pamilya mi ti asawa. Kinamok nga siraragsak ni daddy idiak na nayon ang makakit-kita kada kami. Gapota, natungpal ko tibilin na nga nakmatlang pinagsubli tinegosyo na kahit nagbali nakmat na siya at itipadak nga tao. Dito iti pagkasalita Manong Nemy kadagyaman naklauna iti anos mo nga naibasa at sabi ko tadamat makuna nga naimbaligyan nga paset dito nga pagkasalita kadamat nabatik nga adal liwliwakan pagsarimingan ti biyag kadag iti padagad tuwing nga dagyaman nga pagayam mo Daniel. Thank you kang ka Daniel, thank ka pa nagsurat, thank you ka nagiti nagbuya ka nagdengeg. Sumar sa runon ti Tita Nora Tips sa tindi pagayam ni Manong yun, Nemy Ruiz. Bagibat batin tila bagong oras ka na kayami nga sa kapada. Babay na po.